friends, welcome back to my channel. Friends, alo manj asna tay zarur khemse. Kashir manj chi alo manj best street food manne yavan. तो आज बनाओ अस यमे alo manj तो पयो करो जल्दी शुरू. एम खातर छ मे निमत यम मीडियम साइज 5 alo. जलवो कस असल पट. ٲلوٕ مۄکلٲے مےٚ زٕلِتھ وۄنۍ کتراووکھ یِم کرو یِمن لۄکٕٹۍ سلایسز وۄنۍ نی مےٚ یہِ بانہٕ اتھ منٛز تراو بہٕ بیسن چمچہٕ 2 بٔڑۍ بیٚیہِ تراوس مٲدٕ ٲٹۍ چمچہٕ 2 آرینج فوڈ کلر چمچہٕ اوٚڑ لیدرِ چمچہٕ اوٚڑ گرم مسالہٕ چمچہٕ اوٚڑ وۄزُل مرژٕوانٛگن چمچہٕ اوٚڑ نوٗن ایز پر ٹیسٹ वन करवोक मिक्स असल पट वन त्राव यथ आब थोड़ा तो बनावोस बैटर आब छन गड़े वारिया ज्यादा त्राउन किहिन कंसिस्टेंसी हेक्यु तुय वुचित वन अन मे यम आलू चिप्स त्राव बह यम अथ मज करवोक ये मिक्स यपर किन मे तील थोमुत गरम करित वन तुलक बह यम आलू चिप्स त्रावक बह यम वार अथ मज दिमो यमन फिर तो करवोक यम फ्राई आलू चिप्स गए तैयार वन कड़वोक यम नेबर इथे पट बनाओ अस बाकी आलू चिप्स ते यम आलू चिप्स छ मे जेचर सान ने करमत यम ते गए तैयार वन कड़वोक यम नेबर फ्रेंड्स मे उम्मीद ज तय आसो ये मेन वीडियो आमुत पसंद तम लिहाज कर सन चैनल शेयर तो सब्सक्राइब बे दीजो पन फीडबैक तो बिहिव रबस हवाल।